Rekithia ma ripoti ya BBI ona ria gathiririo ritiaku atirinde akuita mawega ritiari rigune mu Kenya wa gikiro giathi ona ritiari na bata gukira guteithiriria a Kenya othe gukinyanira iroto ciao miaramano akiambiriria kabini yake ya thiko igiri county ya Machakos Ruto agite ati agigathurwo kio giake gia thiko cia mbere igana rimwe cikarongoreria kuhoroheria mu Kenya murigo wa thogora wa urigitani na kwehereria mamilioni ma a Kenya itarine ria kwaga kuheo ngombo ni undu wa kuremererwo ni kuriha mathire. Wairwa Nyambura ari na horocio makiria akiariria bururi kuhitukira gikaro kia mwanya kia bunge ciari kiria kiharagirio o mwaka. President Uhuru Kenyatta anyitirire ati guikio nja kwa itanya ria gucenjia watho kuhitukira mendekithia ma riboti ya BBI ni igoti kwa imire bururi kanya ka gwika mogaruruku maria mangia ukurire kuma ukombo-ini wa mathina maria matoire maugumeire undu uria munini wa president akararitie. Nataka niwaulize watu wa Machakos, hata kama tumechanganyikiwa kiasi gani, what is the priority for us as a nation? Is it to create positions for leaders or is it to create jobs for ordinary young people of the Republic of Kenya? President Uhuru Kenyatta ararutire kiraniro giate no kinya mogaruruku maya magakinyanirio niguo marehe uigananu, no akiambiriria thabari ya thiko igire ya kumatha kura county-ini ya Machakos iria ri makiria ma kura 620,000. Munini wa president augite ati angigathurwo thiko ciake cia mbere igana rimwe agacihuthira kuonia bururi ati mogaruruku maria marabatarania ni makwarahura utonga wa bururi indi ti magatiba. Next year, by God's grace, in the first 100 days, we will have a working public health insurance scheme that will make it possible for every Kenyan to pay their hospital bills, and we will remove the curse of poverty on Kenyans that is visited upon them by matters to do with medical bills. Ithurano-ini igiri hituku kaunti ya Machakos na bururi mwaria wa Ikamba-ini waikirio rito waguo thutha wa mutongoria wa kiama kia ODM Raila Odinga akihuranira giturwa gia president na tigiti uria manyitanire na mutongoria wa kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka indi mahotetwo maita meri. Muikariri giti wa kiama kia UDA Johnston Muthama erite aikaria Machakos ati Ruto niwe muhonokia wao uria ukite kumakura kuma ukombo-ini wa guikara nja wa thirikari, mweke uria roiga ati magirire kuthara warahotete utarehetwo miromo-ini yao. Sababu Central wamesema hata mambo ya Uhuru kuwaambia eti kuna mtu mwingine wacha Ruto, wameambia Uhuru, rais tumekupatia miaka 10, umeongoza, umemaliza, funga virago uende nyumbani na utuache sisi kama wa Kenya. Yani waliendesha Kenya kabla hatujazaliwa, wanaendesha Kenya tulikuwa tumezaliwa, tukuje tuachie Kenya yetu waendeleshe? Hapana, hatupangwi, hatupangangwi, hatupangangwi. Sisi tunasema kwa kina Kalonzo na timu ile ingine ya Oka, kama candidate wenu ni Raila, nyinyi mtaenda mfuate Raila peke yenu. Sisi Wakamba tutafuata William Samoei Ruto. Kwa sababu hii mashindano si mashindano ya urembo, hii ni mashindano ya kazi. Ama wale wengine mimi nashindana na wao, kazi yao hapa Machakos iko wapi? Atongoria ya maroiga ati aikaria Machakos mangigathura William Ruto ta president indi ituro-ini ingi marege guthukira batuni yake magakorwo mamuimite icoka cia gukinyaniria ciraniro ciake na kaunti-ini ino. Muthama uria urenda giturwo kia governor erite aikaria Machakos magathura thuti ya UDA niguo metheme gutonya ugwati-ini uyu. Mimi nimekuja hapa kuwaambia kura ya watu wa mutituni, kura ya watu wa Machakos, kura ya watu ya Ukambani, safari hii haiwezi kupotea. Safari hii tutaunda serikali pamoja na nyinyi.
thutha wa kuhungura matura matiganite maicigo cia ubunge cia Machakos tauni na Mwara muthenya wa aramithi ugakorwo ri ungi wa munini wa president akiumiriria riua ihio na mbura akigeria kumatha kura rugongo rwa kaunti ya Machakos. Kiribotera Inoro TV kuma tauni-ini ya Mwala kaunti-ini ya Machakos, Chetagwo Waweru wa Nyambura. Nwega muno Waweru wa Nyambura ni undu wa riboti yo yaku. Riboti yo niyo yatutirira mohoro maitu maithaa riri. Mohoro mangi nona ciahanda thaa 3 cia rucini. Urathi na bena kuria tafari na Inoro rucini. Ndikota kumugeithia muno ni undu wa mathaa uria mathiete no ngiaga kuhutia mundu gwitwo Elizabeth Suto, mundu gwitwo Nixon Borwa Ndugire, mundu gwitwo Koge wa Nyakahura na mundu gwitwo Njuguna wa Muthiru. Ni ndakuona na ndona message iria mwandumira. Mundu gwitwo Pastor John Gathaya head wa ndumira na ndikwamba kumianirira ha na gutika ti ndumiriri njega wakamwira cukembete kumenya kana family ya undu cio wa njira ni makiambite gukimenya no ni uhoro kiri na kieha muno na nitugukimenya ni atia. Mundu gwitwo Mama Ian wikuria kana Farothi wa Inoro wikuria kundu gwitwo Kilgoris ni ndakuona Raigasa Alex wa Jamii Pishori gaitheka muno. Jeanette Katahina ani wikuria Marsabit gaitheka na mundu gwitwo Jeanette urajira ntwageithio ni Ethan salimika sana na ni masaa kwenda shule. Haya mundu gwitwo Gina Kimotho MC mtarajiwa guku Nairobi CBD gaithikira oho na mundu ndirona haha ranjira etagwo Kiranga wa Kongo kuma kana wa Zangalewa gaithika muno. Dr. Gesho wa Wabui gaithika muno uranjira gaithirie Kamau na twi hamwe muno no gaithirie ndo kuria wa Njohi kuria kundu itwo Nyandaro. Ntira Christine Maina gaithika muno na ndakena muno na ugeithirie andu akuria Kirimiga. Haniho bagutiga guthoma ndumiriri cia nyugetha Kamau gathoma igiri ithatu ni undu wa mathaa uria mathiete tuoneke henda guthie ngathiti-ini niguo ithaa rithiete muno. He mundu wanjira Kamau gaithika irucini barabara cia mugumo itiragereka. Ona baadhi cia kugira ciana ithie cukuru ina thina muingi. Ndiramenya ni mugumo eriku kona unjira ni mugumo eriku ningiakwira consider it done. Uguo we wanyandikira message ya barabara cia mugumo njira ni mugumo yaku nigetha tumenye ni hatukuhutia. He mundu gwitwo Maina wake hia itoika uyu ni uria wa Jubilee kuria Kirinyaga no ni aratugeithia na akauga etereire magatheti ari kundu gwitwo Mwihoko. Iyo igi tukirekereria ni ya mundu gwitwo Betty Muturi kuma Toro Ruiru arauga arahurirwo Waweru wa keyboard ani wa Mwaura wa Karis wa Jedis na othe metereire magatheti. Ndumiriri ya tukinyirai tugicokereria ni magatheti.